Iya. Buku apa itu? Dibaca. Nih. Dongeng. Berarti ini baca, berarti buku dongeng. Yuk, kamu cari apa? Nih, coy. Kamu mau cari apa, coy? Suaranya apa, coy? Yuk, no suaranya ya, coy? Oh, ini lo no TV, coy. Ini libur, coy. Ya, coy. No TV, coy. TV dongeng itu, coy. Gedine. Gedine. Ini lo cerita main bola. Ya, ada aku main bola. Mandi bola. Mandi bola. Engko bareng ya. Ma, aku sih. Hah? Simba. Simba. Yogi. Simba.